clear tu te in zawain chibai leve kule mai ni somni pathum sang ni somni pangazan ania US lam kan hoile don ani khovela zirna konga thaberti maitur Harvard University chuan US President Donald Trump adu dan thupek anti lotin mailo awangin US Homeland Security Secretary Christine Noemi chuan the Ivy League school thunai tu tan hena Harvard University a international student mi sangsari don omte chu an visa ti top sakemo mundanga insundar turemo anrama thon ho turin asiatira hetianga Trump administration thupek hian Harvard University a foreign atanga lekha zirlai te chu atichi ai boy hle ani Harvard University Cambridge Massachusetts State a hian kum sangni somni palitanga sangni somni pangachungin international students sangsari don khovel ramza somli tangin ankala chungzinga chuan Chinese zirlai sangkhat jani pathum le Indian zirlai jasari somriat pariat anom mek ani Harvard University a injiak lu te chu mundanga emo ramdanga emo anrama emo hoa zirna chunjom angai don ti na ani China Foreign Ministry thupong tu morning chuan US thilti dan dema soiselin America chuan khovel ngaya zirna tha tia achung entrin na laka azawmna a hlopa thei ani tin Chinese zirlai mangang taka omte chu China sarkarin angai tha don lo ti asoya mase Danpui antum dan le malak antum dan engma asoitel lo China rama social media platform Harvard University a international student telu thailo na thupek chungchang chu soilo ber animek thren khat chuan nimina Trump admin thupek chuarul rolin puan thua telin mani rama hoturin anin bo sei chuk chuka zirlai tamtak an phili boi hle India sarkar puin engma ala soi chiang ri lo bok CNN chuan kumsang ni somni palitanga sangni somni pangatan ramza somli tangin international student sangruk zasari somkwa pathum omin tuna zirlai sangkwa zakwa somsari anom meka zirlai za somni pasari point pani zetchu ramdanga tanga local anni ati hetianga Trump adminin Ivy League institution a Harvard University a foreign tanga lekha zir phallo ati chan hi he Harvard University campus chunga America dodalna terrorist hote thlopa chet lagna le judate huarna anti-semitism thilti le thiangzau thilti na mun hotbeds of liberalism omin chutiang thilta chu US ven himna konga ahlomin ahim lawani ati Harvard University chuan nikum khan Chinese Communist Party mi le sa thenkhat training le research ti konga puitua pu annibok chungho chu Jinjiang Production and Construction Corps anti Fox News zia katangin US Republican Congress member pakhat chuan tutenge anni shilturin azotbok Christine Noemi lekha chuan Harvard University campus chunga thilti chi rang international student 10 anloti video le thalak te chu US federal sarkar thunai tu te kuta pelut turin anphuta mase Harvard University lama thunai tu te hian anpedu big silo niom ane Christine Noemi chuan darkar somsari pani chunga Department of Homeland Security dute anpek lu thei chuan ngaina thiamna awmang ati rolin anti puitlin lo ero chuan international student reng chu an visa ti top sakemo mundanga insun chuak turin thupek asiam The Associated Press AP News chuan US a zirna in upaber le hosaber chu President Donald Trump phei chuan Harvard University nena research tinana America sarkar tan puina kumtin apek thin US dollar tluk ding on ni point paruk panga jet po ti topa chepe kanolna tax exempt status po paisak adwani ati Harvard University hian student and exchange visitor program na in Homeland Security Department and Thokhovin international student te visa te aloti sakve zung thai ani hetianga Trump admin thilti hi the Ivy League thunai tu te chuan ramdan puikal le mimal zalen na thu soi theina ra be na thilti ani anti Harvard University hian kumzathum somriat paruk chungin khovela choimoinro puiber Nobel Prize dongtu mi za somruk panhi zet alo cher chuak towa zirna khovela chuan aming thachung chuang hle thin ani Trump administration thupekte titop turin Harvard University thunai tu te chuan federal court a voina khinglet venghalin Boston huna US District Court Massachusetts thubuai file antheluta judge tutlokna zirin international student ho omdan turpo achiang chho turangai ani heti lai vek hian President Trump chuan China le British honen trade war chungchanga inbiakna nein inremna ansiam towa
mase European Union ramten an ngai sakvak lo wangin June ni khat sang ni somni panga tangin America rama EU thil ti reng lak lu tangin chia za somnga lak turin atia hai hian stock exchange po angong chole ngal bok European Union lam hian in biak na an nei puiwat lo chuan boruak rik hat awmang tin Apple company tanga iPhone te po Apple CEO Tim Cook le Tramate in biak rem theilawa wangin iPhone atangin zasom ni panga chialak turin atiboka zasom ni panga chialak ani chuan tuna Apple siam iPhone US dollar sangkhat zasom ko vela an lei chu US dollar sangkhat zanga tanga sangthum zanga man inkar kai chaudor tura chut ani mizote pon iPhone kaninti mu na sata mai sia aman asang do yang ti alom le Trump chuan truth social platform Tim Cook nena anin rem lo thu soin hun rei to takatangin Tim Cook chu ka soipui to US Apple company buna iPhone siam turin kasila China le India siam kadu lo ti kasila ni ati hetianga Apple iPhone laka zasom ni panga chialak tura wangin Apple share hi voina za pathum point pariatin atlan hiam ngal ani Reuters News chuan Apple hian kumsang ni somni parukatangin supply chains khailak lo nan India siam chu tumni in Asia Tim Cook hian US Apple company then khat din nan US dollar tlok leding on zanga zet ada mase Donald Trump lung aladam kim si lawani iPhone chip supply to Foxconn Taiwan chuan India rama factory din nan Tamil Nadu ramzau tak an leitoin an soya mase Trump straight war wangin until ruamman akal tuang don lo ang tahle Financial Times chuan Apple flagship chu iPhone te China le India tanga siam chu ania zasom ni panga chialak ani chuan US dollar makta duai zakua hu chu angong don ani ati Apple CEO thita Steve Jobs khan kumsang hi som khan US President Barack Obama Apple factory US adin tura alo soi pui tumin Steve Jobs chuan engineer sing thum mamo ani dona chutianga mi thiam le thiam na nei tura iti thei chuan kong om tin alo chang ni in asoi Trump hian Apple factory chu US ngai din duin made in USA ti du hlema se American zinga lo faroi turle ramdanga lo mantlom zoka anroi thayang chi mithiam roi tur an muzongem ti chu zona chan harsa tak niin an soi USA company len Apple Walmart Amazon le adang te chuan Trump administration thilti chialak chungchang hi antuar de don ani mel tunkar khan US House chuan Speaker Mike Johnson malak na chak taka wangin Donald Trump campaign aula Make America Great Again maga lotina domestic agenda turin dan an pas thailo maya one big beautiful big act ti ania President Trump po alom hle Speaker Mike Johnson thorim wang ani tin afaka kanram history bill pass to zinga moile tha dom berani tin tu social aron ziak House pass to mase sineta bill hi pass turin aw meka an pas vele president in mingziak nanin manthai ani tawang chanchin min bo sai saktu hi pusiti lalrinoma kan thian pa ania ani zara kan beng awarle ta sot mai achunga kan lome